Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata ka hon, salya bakit? Ay nawaw, mapan kay ti bangkag ta, ngamdi ka pa'y matnangan, Jobert lakay. Sana balay, tanagkapiyak matan bakit? Ay, dayta ka manen lakay. Dagiti manok mo manen ti pang pangrunam. Ay di ka agsaw iti kasta. Ngamin, nubaybayak dagiti manok at arakain. Di awanton tila ko ta. Ket no mapasamak day ta. Awanton ti isukat ta iti bagas. Mala, umuna ka nga rodan iti bangkag talakay. Isarunok to ti balon mo. Agyaman aklaw na bakit? Ay nawaw. Naksayan mo ti tarakan ko ang manok. Uno. Ay nagkamali akla nga nagbilang. Ulitak man. May isa, dua, talo, pat, lima, inam, pito. Naimbagabiga mo, pare Jubay! Sika magang partinong. Sa dinong nagkapwam. Di tabang kagmi Apay ada pare ko, mau. Nakita mga ulit-ulitam abilbilangan dagiti manok, mau. Uwan nga raw, paritinong. Panagkunakit naksayan ti tarakan ko ang manok Anya? Asino ngay mo tinang kisay? Diyak nga raw amaw. Day tatiriga na no ado titarakan mo ang manok, paray. Di mo ida maimonitor. Ay, uwan nga raw, paritinong. Anya nga tanong ipatarakan mo ti daduma ang manok mo kanya. Inton agitlawg, paggudduan tantong paray. Uwan nga agpaiso niya. Mayat day ta na panunot mo, paritinong. Ada akon lakay. Nasayat mo tadakan bakit? Itay pa yung orayan ka. Ay, pasensya kan Nasalaw ko nga ni Mari Pipita iti dalan, kit nagistorya kami pa'y. Ay nawaw. Ha? Dahil talaangan tinabati ang manok mo, lakay? Inala ni paritinong ti daduma. Manungay ti panangilakom kenkwana. Saan ko ngayon lakaw? Taraknin na kanaw. Anya? Na, apay akas ta ti reaksyon mo may. Apay dakas no impatarakan ka. Saan ba't lakay? Apay nga isupay lang tinapilim apang ipataraknan. Sana bale, tamay at titulag mi ka ni paritinong. Ibingayan nak to inton agitlog ti manok ngayon patarakan ko kenkwana. Ada akaon, pipita bakit? Ay nawaw, awan pa'y 12:00, ngam nagawid ka adagos. Agpudno ka man tino, napan ka iti bangkag wenno saan. Anya ka ni bakit ka? Napanak Kita dagiti kukok nay, nakarugrugay. Kaya naasawain, nagtrabaho Adda pa'y inyawid mo amanok. Ay natinong sa dino man ang tinang taktakawam kadagita Saan ko tinakaw na kita, oy? Impatarakan ni pare Jubart. Anya? Adda nga rod pangalaam iti ipakan mo kadagita amanok. Ay na, sakti makamaw. Danag mo na niya. Ay natinong, di ka manan agar-aramid iti kalukwan Saan asyak ti ibabain mo? Kalukwang ibagbagam, Mike. Kano hindi pa aplanok nga agtarakan itiniti ba manaw? Inununaan na lang ni pare Jubart. Awan lat ammo ka. Adaman sa ludsudakan ka, Pipita. Anya day tananang. Aduma, ti manok apakpakanan ni Tinaw. Sa dinungay, tinangalaan na kadagijay amanaw kanakaw. Ay nananang, manok ni pare Jobert. Ipatarakan na lang iti asawak. Kasta aya. Sapay naga daw. Adwa talaga nanang. Bantayam ti asawa manakaw.
Ang mga nuawan tumanan ti pagbanagan day tangar aramidan na. Kastamot lati kunak nanang, amangan kit dinupartyan na, kat saan namat ako kwa. Ay na, saan na tayo nga ibabaen day tatinaw? Tinong lakay, mapan kami makichindakin ni Marisalya. Ninanangay. Napan iti ayan tigayim na. Sigurado nga inton bigat ton day di makaawig. Ay, nawaw. Makapag-relax man na tao nga rodin. Adi ti balay. Anya ti kunam? Ay, awan. Magrubwak ka kiday. Tapno di ka maladaw. Iti papanam. Si Kangay, saan ka amapan iti bangkag ta? Saan ha? Nabambanugak. Agi na nakpaya ha? Na, anya kumamot nga iti pakabanugam. Kat saan mat unay analawa ti bangkag ta? Ay, huwag gayam. Naimbag ta nalagip maw. Gumatang kantuman iti 10 kilos sa mais. Naibusin ti kanindag iti tarakan ko manaw. Ikanak nga rod iti igatang ko ah. No, da mapaglakwa ma. Di supay la igatang maw. Sa nabalay ta para mo ila iti masakbayan ta dahito yung rarabigat. Dito ya kon Marisalya. Dagasan naktumanan inton umay asaba daw. Amok ti pangrabian yaw, Mari Pipita. Ah, Di mo ka di maangot, ti maangot ko. ti anya Mare? Ay nawaw, kaslat na may tuntuno ang manok, Mare. Adda ayamat Mare. Di mo maangot aya, Mari Pipita? Unngag paiso. Ay nawaw. Ah, apay akas lamadanagan ka, Mare. Ay rabiin Marisalya. Agawid kan tanarigat ti marabyan. Nang runa pa ikat awan kadwam. Inton maminsan tumanen Mare. Bye-bye. Sigurado nga dumananti ka na ngayon na po ino kastila masida. Manok ko naman. Tinong! 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 Abay, agan ano ka? Apay akas tatajar maw. Anya ti kayat asawan da ito'y? Agasam ngay, tadwa amanok ti intunom. Kasang-sang po mo pailay. Nagadaon ti saom. Manok mo day ta, ah? Manok mo aya! Ay na, di ka madanagan ta kukom ti maysa. Saggay sa ta. Ay na tinong, di uray kukam ameng. Oh, di ka mamay. Amo ka makasidsida ka iti manok. Ay nawaw, day ta kinarawat mo manen ti ipakpakat mo. Kasanon no maamuan ni Pari Jobert asindam dagiti impataraken na amanok na ken ka. Adda pagbayad mo no ipabayad na. Awan ang amaw. Amok tir aramidak bakit. Tapno di na ipabayan dagiti manaw. Ha! Ne, apay kasta ti reaction nyo nanang. Sa tinaw tinangalaan nyo iti manok nga inluto yo, Pipita anak ka. Ayun, nalipatak nga imbaga nanang. Di yu kutkutsin day tamanok di ta kasirola. Kukwa ni tinong dagita akarne. Ano sa inyo payla ang akang kong tisidaan nyo nanang? Apay, saan ka di akayat ni tinaw nga agsidatamat iti karni ti manok nga inluto na anak ka? Ay, saan nga iti day ta nanang? Jakla kayat ti mairaman iti kalukwan na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Pipita anak ka? Nagtaod iti kalukwan day tama si nanang. Amangan no saan pa'y nga amo ni Pari Jobert, ama ibusin ti manok nga impatarakan na kinitinong. Ay nawaw! Sa dino manan ti pangipanam kadagita a manok ka, tinong. Awang bibiyang mo Na, palagipan ka laang tinong Saan mo ako kwa dagita a manok? Nalipatam samutan, nga impatarakan laang ni Pari Jobert dagitakan ka. Anya pagkong kunam kanya kaya. Amaw! Sa dino nga rod ti pangipanam kadagita, apay nga inkarton mo, di mo ibaga nga ilakom. Bayam, igatangan kanto iti lipstick maw. Anyak kolor ti kaya mo lipstick. Ay, sardangan nakman si Katinong, di nak iramraman iti kalukwam.
apay aming mingming amlatan dagiti manok ni pare Jobert ninong Apay nga, alimalangan tinagbati ti kulungan nga naramig kao. Ay nawaw, kasano ko maasaan maibos, kat manumatan ti pinartim, kan inlakom. Kan may sa, dua abulanan tinapalabas, sipod inalam dagita amanok, ngam aging gaita, awan pa'y matinagitlog. Nagpalawagak tulatang ka ni pare Jubart. Sigurado ang maawatan na aday. Ay natinong, no siyak ti sika, ibagaklaan ti pudnukan ko na. Apay kumangay. No nga ipabayad na. Ay katrumbang lang nga bayadam Anyangay nga rod katrawat kamat. Ay, di mo padpadasin ti agipulong ko ni pare Jubart. Makaramang ka na Amom tinong. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupa man niya. Na? Siyak pa'y laang ti bot-bot ngam. Saan ka akabutan? Asino ngamin tinangibaga asidaam kan ilakom dagita amanok, Nay, naimbag ta na sa law ka dito'y dalan, pare Tinong. Ay, kumusta kang paray? Ay, kayo nasayat mo tata, si Kangay. Ay, kayo nasayata mo ita pare Jubart. Kumusta nga, nagitim pataragan ko ang manok. Ada mo siguro nagitlugan. Kay tangarod ti pare ko paray. Ha? Kuha nga min paray. Nay, apay, anya ti kayat mo ibaga, paray. Kuha. Napukaw mo ito. Dagiti daddo mga impatarakan mau. Di daddo maka natay iti sakait. Limlima mo iti nagbatin. Anya? Lima na tinagbati, iti 25 ang manok nga, impataragan ka? Ay, pasensya kang paray. No ita lang yung bagak. Madanaga na ngamin ti agbaling nga reaksyon mo kay. Apay kasta tilang nga managawid lakay, ada ka di parikot mo. Ay, awanan, salya bakat. Anya ti awanan? Saan ka maawatan? Sayang, dagiti impatarakan ko ni pare Tinong ang manok. 5 na tinagbatin. Kinawan pa'y nagitlog, oray may isa. Sayang. Kasano ko napasamak dayta? Napukaw na kanong arod. Ay nawaw, kat no nakitak nga inkulong na dagiti manok nga impatarakan mo kan kuana. Kasano ko mga agpukaw da? Amangan met no, Ang mga nululbudan nak ni kumpare ka Tinong naalam ti kayat ko asawan lakay. Ipadas mo ti pumasyar iti ayan dalakay. Saan mo apinidpidot ti panagpuunam ka dagijay ang manok? Gusto ka bakit? Naigagara manuno saan? Rumbang lang abayadan ni pare Tinong, dagiti manok, apinukaw na. Kitaam ti asawam, pipita anak ka. Apay asaan amatagtagaray. Ay nawaw, itay pa'y day tananang. Isupay ti makaungat no saludsudak no apay. Apay, anyaman nga tan ti pampanunutan na aya. Uray siya, jakmat mo nanang. Pare Tinong! Pare Tinong! Rumor ka dito! Ay, ni Jubert tagpukpukaw di ta paraangan anak. Tinong! Ay, amu ko nanang. Amu ko no anya ti parikot ti asawak. Amangan no na amuanin ni pare Jobert tinapasamak kadagiti manok nga impataraken na. Pare Tinong! Ala, mapan mo kasarita ti asawa manakaw. Ay wom, tasangwan na ti kumpare na. Rumbang lang nanang. Saan amabalin asyak ti sumangokin ni pare Jobert? Taidi pa'y laabi ng laagak ti asawak. Ngam natangken ti ulo na. Adda ni kumparim a Jobert di ta paraangan lakay. Ay, sikapay man la sumango kang kwa na bakit? Ay nawaw, apay kumasyak nga. Ibagam nga awanak. Panagkunam ka de, kat masulbar ti parikot mo no kasta ka. Panagkunam ka de, kat maliklikam ni pari Jobert. Kasano nga rin nung namuanan tipod na. Anyang iti ramidag. Nalpasa ko na. Ay katanyangay nga rod. Ay na. Sangwam ti bunga ti dakis nga aramid mo. Ay na. Idi pa'y abinalaagan ka. Ngam di nakmatimpang pangay. O, anyangay ta. Si kamot lang tagparikaw.
Imayak, to may kualaan ti manok ko. 5 lati may sublik, ah. Ay di ka gararamid. 25 a piraso tinalam. Kuha nga min pare Jobay. Ibagam tipod no. Tano saan ireklamo ko di barangay. Ay sana paray. Diyak kayo ti mabalawd. No kastarod, ibagam tipod no napasamat. Ibagam tinangipanam iti naduma a manok. Pasensya kang paray. Hanggang mo sana nagpukaw dagiti manawk. Kinapudno na ke sindamay. Inlako mo di daduma. Anya, ay nawawa. Pasensya kang paray. Awanan ka itibain pare tinang. Nagtaltala ka ka. Ngam kastoy tinaramid mo. Pasensya kang paray. Bayam ta, bayadak dagiti manok mo na ilako kun sindamay. Mapakawan ka man itinaaramid mo. May sala ang tibagak. Saan mo to maisubli ti panagtalagkukun ka? Ay, nawaw! Di mo dadaulan ti panagtalak ti padam a tao ken ka. Ikamkit di iti importansya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.